nam se obratiti Rajko Miranović, predstavnik Boljeg Sombora, Vladan Sunajko iz pokreta Dinara Drina Dunav i Jelena Božić iz pokreta Dveri. Hvala. Jedan od ozbiljnijih problema grada jesu poreski dug i nenaplaćena potraživanja javno-komunalnih preduzeća. Podaci su alarmantni. Poreski dug prema budžetu iznosi više od 2 milijarde i 100 miliona dinara, dakle skoro jedan celogodišnji budžet. Nenaplaćena potraživanja javno-komunalnih preduzeća u ovom momentu iznose otprilike vodokanal 330 miliona dinara, energana 120 miliona dinara i prostor oko 20 miliona dinara za nenaplaćene dugovanja za zakup poslovnog prostora. Ovom prilikom hoću da kažem da su odbornici Boljeg Sombora 3 godine insistirali da se ovo pitanje reši. 3 godine smo tražili informacije o strukturi duga i o merama koje se preduzimaju za bolju naplatu, ali nikakve odgovore nismo dobijali. Zašto je to tako? Odgovor je veoma prost. Zato što gro ovih dugova, kada je reč o milionskim iznosima, čine dugovi tajkuna i ljudi koji su bliski kako prošlom režimu, tako ovome režimu. Značajne dugovanja se odnose na tajkune koji su kroz proces likvidacije veštački smanjivali vrednost kapitala i tako obezvređivali dug. Sve što treba grad da uradi jeste da traži reviziju likvidacionog postupka. Hvala, ja sam imao toliko o istoj ovoj temi, nastavit će gospodin Sunajko. Hteo bih pre svega da pozdravim sve građane Sombora i naših sela naravno, takođe pozdravljam predstavnike medija, hvala vam što ste došli. Narodni pokret Dinara Drina Dunav kao odgovoran politički subjekt smatra da se do rezultata na ovu temu, kako na ovu, tako i sve ostale, može doći isključivo kroz institucije sistema. Stoga je neophodno da sistem počne da funkcioniše i po ovom pitanju. Naime, jedan od najvećih problema su nenaplaćena potraživanja. Da bi išli hronološki, neophodno je prvo utvrditi odgovornost zašto je do takve situacije došlo, odnosno ličnu odgovornost direktora koji su doveli do takvog stanja u javnim preduzećima. Jer kad bi oni odgovarali pred zakonom, ja verujem da u budućnosti ne bi bilo takvih problema. Takođe predlažemo da sva ta nenaplaćena potraživanja koje je Rajko spominjao budu javno objavljena, da li na sajtu grada, da li na sajtu tih preduzeća, kako bi svaki građanin jednostavno imao uvid ko su ti povlašteni koji ne moraju da plaćaju račune za vodu, grejanje, čistoću ili šta god. Što se tiče dugova koje su napravile državna preduzeća i državne ustanove koje su u gradu, tu smatramo da grad treba da se obrati nadležnim ministarstvima zdravlja, prosvete i tako dalje, ako ni na koji način tužbom, jer ne mogu građani Sombora da ispaštaju zbog nečijeg nerada gore u ministarstvima i takođe ovom prilikom želeo bih da apelujem i na naše građane, jer dobar deo tih dugova su nas građana, da redovno izmiruju svoje dugove kako bi svi zajedno mi ovde imali zelenije ulice, čistiju vodu, toplije stanove i generalno uređenije grada. Hvala vam svima i pozivam vas još jednom da